spojit ćemo prvu tačku, prvu diskusiju i poslednju šestu. Gospodine Miškoviću, mi smo bili vrlo uspešni za manje od sat i uključujući. Molim vas, nemojte da pričate istovremeno sa predsedavajućim. Znači, prvo predavanje je šesto koje se nadopunjuju, a vezano je za sam zakon i za tu diskusiju. Saša i ja smo se osjećali kao grupa ustavnih pravnika i eksperata koja je pre jedno 45-50 godina Francisku Franku podnela zahteve za izmenu Ustava Španije, demokratizaciju, uvođenje višepartijskog sistema i tako dalje. I rekli su, evo kao Diljo, pogledajte ovo što on kaže fantastično, izvanredno. Znači, možemo da osnujemo Cortes, to je njihova skupština i ostalo. Da li možda imate neku dopunu ili pitanje? Kaže, imam. A na koju ste zemlju mislili kad ste predlagali izmenu Ustava? Na Španiju sigurno ne. Tako da sve ovo što smo mi predlagali stičem utisak i rekli smo u tom novom zakonu, ja bih te zamolio da sve primedbe koje sam ti dostavio u uvaženom skupu da staviš na sajt, zato što svaki drugi član piše da u tim uslovima o svemu odlučuje ministar zdravlja. Ja sam rekao da nemam ništa protiv ad persona, ministri zdravlja će se menjati, ali ministar zdravlja čak ne mora ni da bude lekar. Zamislite sada da bilo ko od političara na funkciji ovim damama ovde naredi za koga treba da potpišu da bude na prioritetnoj listi za transplantaciju bubrega. To će novi zakon da dozvoli, a to je naravno apsurd. Da ja više dalje ne bih komentarisao, izvolite, do 2 minuta pitanje i diskusije po prvoj i šestoj tački dnevnog reda, profesor Šćepanović, dr. Borović. Izvolite. Izvolite. Predstavite se sami. Radoslav Jovičić, svi me zove pacijenti. Imamo ovako dva veoma kratka pitanja. Evo prvo, ako uzmemo u obzir da pacijent nema kontraindikacije, koliko je ozbiljna kontraindikacija 20 godina i preko hemoterapije? Rekli smo prva i šesta tačka, niste me slušali. Sedite, molim vas. Pošto predsedavajući je rigorozan, ja ću malo, možda ću da potrajim temu. Samo prva i šesta tačka, prelazimo onda. Prva i šesta tačka. Da ponovimo. Tačno je to što je profesor i što je gospodin Šćepanović rekao, a svi se pitamo, ja sam na listi za kadaveričnu transplantaciju, imam čudan slučaj da me neko brisao potezom pera, prvi put to kažem javno, i u objašnjenju zašto sam skinut za liste za transplantaciju bilo je prepucavanje, telefonom me javio Marko je javio Janku i vi ste skinuti. Ja se požalim zvanično i postavim zvanično pitanje tom mom centru, koje ovdje sada nije tajna, da li sam ja bio na centralnoj listi za kadaveričnu transplantaciju pri Ministarstvu zdravlja, odnosno da li Uprava za medicinu ima mene negdje u evidenciji? Nema. Znači, postoji dalje 3-4 nezavisne liste. Da li mogu da imam sada poverenje u moju ustanovu koja me je vodila za transplantaciju kad me je neko brisao bez obrazloženja? Isto ja to pričam, to još ne znam profesor, o tome ništa, ja to znam i moja porodica. Ja tvrdim, nemam. Znate šta će biti moj odgovor kad isteram ovu stvar? Neću dozvoliti da nikad više budem na listi za transplantaciju u centru u kome sam se vodio. Ali postavlja se treće pitanje. Koliko treba da imam poverenje u centralnu listu? I to je centar zakonodavnog okvira, i to je centar funkcionisanja, i to je centar naših problema. S jedne strane, angažovanost, trud, požrtvovnost lekara koji se bave ovom problematikom, koji se bore za produženje našeg života, i druge strane, administrativni pristup vođenja suštinskoj evidenciji, a to je ono što pričamo celo vreme i pišemo i što su vam, doktore, i stavili smo na sajte vaše primedbe, čak i nacrt zakona koji je dostupan. Centralno pitanje, ko je na listi prioritetni pacijent i koliko ima na listi tih pacijenata koji su, a još nešto, ono najosnovnije što s time završavamo, od transplantiranih u tekućoj godini, koliko je nažalost se vratilo na dijalizu, koliko je umrlo, pa onda govorimo o godišnjoj statistici, pohvalimo ili pokudimo se o tom. Hvala. Prema što dam reč profesorki Ležajić koji će da odgovori, sva ta ista pitanja smo postavljali
naročito za statistike vezane, jer nosioci, na primjer, transplantacije jetre su Klinički centar Vojvodine, koji je daleko najuspešniji, i Klinički centar Srbije. Vidimo da se sada otvaraju centri i u Nišu i u Kragujevcu, ja sam Kragujevčanin po majci, ali odmah da vam kažem, donor bolnice i koordinatori se regionalizuju, a transplantacija se centralizuje. Na primjer, transplantacija srca u Austriji, to je jednoj siromašnoj zemlji, ukinuta je u Innsbrucku, u Gracu se samo ugrađuju pumpe, tamo gde sam ja transplantiran, a sve je prebačeno na Beč. Iz više razloga, materijalnih, organizacionih i stručnih razloga, jer transplantacioni centar za bubreg ne može da funkcioniše ako ima ispod 50 transplantacija godišnje, ja mislim da sam pogodio broj, transplantacija srca ispod 15 do 20 i jetre takođe negde oko 20 do 30. Profesor Kaležajić upravo o urgentnim listama. Bolesnici se nalaze na jednoj listi. To, ja ne znam o čemu vi pričate, koliko lista ima. Postoji samo jedna lista za transplantaciju. Ako se nalazite, molim vas, ako vas je stavila Subotica na listu za transplantaciju, ona je to stavila preko Novog Sada i Beograda, to je objedinjena lista. Svi su na istoj listi. Vi iz Subotice možete odete u Niš da se transplantirate. To su objedinjene liste. Doktorice, ja se jako izvinjavam. I u drugom delu ću vam pokazati materijalni pismeni dokaz, potpisan, preporučeno, pošto mi je dostavljen. Ja se vodim 9 godina na listi za transplantaciju Kliničkog centra Vojvodine. Bio sam pacijent Kliničkog centra Srbije, onda sam preko naše bolnice rekao ne možete biti, iako sam tamo uradio tipizaciju tkiva u Kliničkom centru, bit ćete na listi u Kliničkom centru Vojvodine, ok, sve sam uradio. Sada sam pre 3 meseca zdravstveno osoblje u Vojvodini, ovo me možda zna, možda ne, mailom, to ću ja isterati do kraja, mailom je stigao dopis iz Kliničkog centra Vojvodine i meni je pokazano, brisani ste sa listi za transplantaciju, brisani ste, pokazano žutim flomasterom, nisam dobio dokument. Ja sam se čekao mesec dana računajući da će biti odgovora. Ja sam pismeno zatražio odgovor iz Kliničkog centra Vojvodine, oglušio se. Onda sam se ponovo urgencijom obratio zamenici direktora za zdravstvena pitanja Kliničkog centra Vojvodine da odgovori na moj zahtev. Pismeno potvrđeno, jedno moje pitanje, da li sam ja kao pacijent na listi za kadaveričnu u evidenciji centra na listi pri upravi za biomedicinu? Odgovor je ne. Zvanično potpisa gospodin Mitić, odgovor ne. Zato vam sugerišem u okviru vaših stručnih krugova, proverite da li sam ja kao pacijent i da li je odgovor tačan, a ja bih želeo, i bilo bi sreće, imamo pacijenta među nama ovdje iz Subotice koji se vodi u Beogradu na listi, a nikak u Novom Sadu. Samo se tamo vodi. I verujte mi, kad se poziva za transplantaciju, ne funkcioniše centralizovani poziv. Ne. Svako poziva sa svoje liste, svoju grupu pacijenata, to iza toga stoji mi jedno leč dezinformacije, vam nisam rekao, a bilo bi fenomenalno da smo svi na jedinstveni. Dakle, ja radim u Kliničkom centru Srbije. Ne postoji lista Kliničkog centra Srbije. To je lista koja se nalazi u Centru za halotipizaciju u Zavodu za transfuziju krvi. Jedna od podstanica ili da tako kažem službi je Vojvodina, ali ne postoji Klinički centar Vojvodina pa lista Vojvodine. Mi imamo bolesnika koji je transplantiran iz Subotice, imamo bolesnike koji su transplantirani iz Kadaverična, iz Sombora, iz drugih, odakle on je onda kod nas, ako je to tako. Druga stvar, izvinjavam se, verovatno da postoji neka nenormalnost koju ja ne znam. Možda nešto lokalno. Druga stvar, izvini. Sledeća je, mi moramo, vaš doktor iz Subotice je morao, imao je obavezu da vama kaže, ja vas moram da skinem sa liste za transplantaciju trenutno, jer imate neki problem. I mi ćemo to uraditi u centru za tipizaciju, tako se radi. Centar za tipizaciju ne može sam od sebe da prepozna da li je Zoran Mišković na listi ili nije, nego je to savjetovano iz vašeg centra.
Doktorice, pomoći ćemo. Hvala. Da ne bi izgubili vreme u diskusiji. Ajde da privodimo kraju. Da, znači, pomoći ćemo sa dokumenti koje ćemo proslediti i vama, da budete u toku. Inače, samo da znate, pacijent koji se vodi u transfuziji u Beogradu, poziva se samo Stej, nema ga u Novom Sadu. Ja se vodim u Zavodu za transfuziju Novi Sad, pozivam me samo Novi Sad, to je sigurno. Dobro, verovatno nisu informisani da postoji PAN-transplant, što je parazitarna organizacija u odnosu na glavni Srbija transplant i to mora da bude ukinuto, naravno. Ali to je upravo u onom delu kad kažemo da režiseri i razne fondacije i moj mladalački san Tanja Bošković se bolje razumije transplantaciju nego ja, tako da i onda priča o tome. Najviše hvala. Izvolite, gospodine, sada vaše pitanje za profesorku Ležajić. Znači, transplantacija bubrega, odnosno hemodijaliza. U najkraćem mogućem, da li je 20 godina preko, da kažem, ozbiljna kontraindikacija, ako uzmemo u obzir da su sve ostale funkcije relativno očuvane, i evo samo još kratko, ako bude mogućnosti, da li postoji šansa da peritonalna dijaliza bude u nekom momentu trajanja hemodijalize, da kažemo neki oporavak pacijenta, ili je to jednostavno ili jedno ili drugo? Naravno da dugotrajna dijaliza dovodi do niza različitih bolesti, pre svega srčanih, krvnih sudova, i to se procenjuje tom pretransplantacijalnom pripremom. U zavisnosti od te pretransplantacijalne pripreme donosi se odluka da li ste podobni ili ne za transplantaciju. Prema tome, sve zavisi od toga. Ili odmah da otvorimo treću tačku. Jel možemo da otvorimo treću tačku, pošto je slična drugoj, vezana za peritoneumsku dijalizu, da i gospođa profesor Stojmirović može da odgovori na to pitanje? Znači, rekli smo i profesorka Ležajić i ja da je lanac peritoneumska hemotransplantacija u svim smerovima moguć. I ukoliko se desi na hemodijalizi neki problem koji onemogućava dalju hemodijalizu, svakako se može bolesnik prebaciti na peritoneumsku. Ali štete koje je hemodijaliza nanela, recimo vezano za rezidualnu funkciju bubrega, nemoguće je popraviti. Utoliko je povoljno početi od peritoneumske da bi se neke funkcije uz izglednost transplantacije pričuvale. Ali svakako, u situaciji kad nema vaskularnog pristupa, kad postoji kardiovaskularna nestabilnost na hemodijalizi, može se pribeći peritoneumskoj da pomogne. Hvala, profesorka. Izvolite dalje deo auditorijuma, diskusija na predavanja. Transplantacija bubrega versus hemodijaliza i peritonealna dijaliza kao metoda lečenja u terminalnom popuštanju bubrega. Izvolite, predstavite se samo, molim vas. Poštovanje, ime je Boris Teodosijević. Mene zanima upravo što ste profesor govorili, dakle, ta peritoneumska dijaliza se kod nas ne primjenjuje tolikom broju, možda zbog toga što je manjak možda obučenosti osoblja ili nešto slično u tom pitanju. Da li možete vi kao struka na neki način nametnuti da se takva vrsta dijalize više kod nas upotrebljava, dakle da na kraju krajeva prosto kažete da tako mora da se počne i da se ljudi obuče da to prosto rade? Pa struka nije u poziciji da kaže da se nešto mora. Poziciju da kaže da se nešto mora ima onaj ko drži novac, a to je RFZO ili država u krajnjoj instanci. Rekla sam, neke države su videle prednost peritoneumske dijalize kao prvog modaliteta. U tim državama peritoneumska dijaliza je čak znatno jeftinija od hemodijalize, pa je i to jedan od razloga, ali u tim državama i transplantacija funkcioniše veoma dobro. Mi kao struka možemo da uradimo ovo što sam ja danas uradila, da ispričam i kolegama i bolesnicima. Hvala. Izvolite dalje. Tačke 2 i 3. Hemodijaliza, peritoneumska dijaliza i transplantacija bubrega. Izvolite. Ali ne mogu oni da objašnjavaju rezultate, komplikacije, šta je informativna saglasnost, šta je pretpostavljena saglasnost, jer o tome naravno nemaju pojma. Sada druga stvar je što rade za fondaciju koja ima ogromna finansijska sredstva i ne znam zašto je promenjen sjajan naziv Produži život, komplikovanijim nazivom najvažniji poziv u životu. Naprimjer, za mene nije najvažniji poziv u životu to, nego kad sam dobio recimo prvog unuka, eto, koji se zove kao ja Dušan,
To je za mene bio najvažniji poziv u životu, jer je njegov život milion puta važan u to, čak i da imamo odbacivanje srca. A ne možemo da vam odgovorimo na to pitanje, jer jednostavno nadležni nisu izdali tabelu. Ako mogu da nastavim. Izvolite. S obzirom da sam ja upoznat sa tim podacima, da sam obilazio te, većina njih su bile moji članovi, da sam i predsjednik udruženja železničkih transportnih pogrešnih invalida Novi Sad. I znam da je i koliko 13 građana, ja mislim, u Novom Sadu i Novog Sada, i okoline je samo jedna uspešna, znači nedina. Umro je jedan, dalje imena ne znam, moj član, on je pao u komu, posle transplantacije i znači u komu. Drugo, ovi svi ostali, dalje su na dijalizi i leže na nefrologiji. Ja ih obilazim nedeljom i kontaktu sa stalnim sa njima. Pazite sad ovu situaciju. Ženska osoba iz Sombora, mlada osoba, od nje je izvršena transplantacija, a pod udarnosti je samo 2. Ona parametra od ukupno valjda 6. Ja nisam pustio, vi ste slušali, ja mislim da 6 kada da tipizacija tkiva, da bi si uopšte krenuo, možda i sa 5, 4, najmanje. Ali sa 2 je dopustio. Kada sam tu ja pacijentima pitao, pa zašto ste pristali? Pa kaže, meni je profesor Mitić savjetovao da prihvatim tu transplantaciju. A znao sam da bi samo tipizacija odgovara 2. I ona ide danas 3 puta na dijalizu i leži na nefrologiji sa tim bubregom. Što znači, u svih tih bubrega, gospodo, ja znam da je veliki ogroman značaj transplantacije da uđe u aerotransport. Ali na taj način da prikazivamo do kraja godine da ćemo uvećati broj s tim što ćemo što više kada velike transplantacije uradimo. A ljude gurati ili usmrtili ovo što nije u redu, da se sa 2, samo sa 2 parametra tipizacije šalje pacijentima na transplantaciju. To je nedopustivo. To je krajnje nedopustivo. Hvala vam. Hvala vam što ste ih potvrdili. Evo naših izlaganja po tačkom 1 i 6. Ako bih vam iskreno odgovorio na to pitanje, nas troje, profesor ovde i Saša Borović, dobili bismo otkaz, ne bismo još izašli na petlju Bačka Palanka, na autoputu i Subotica Beograd. Faktora koji utiču nije samo tipizacija. Slažem se, mnogo sam pročitao knjige, razumete? Hvala, doktor Borović. Ja bih gospodina zamolio najdobronamernije da se ipak ustežemo od nekih osuda, a nemojte da mi uzmete za zlo, to je paušalna osuda, što je rekla koleginica, odbacivanje organa i komplikacija posle operacije, transplantacije bilo kog organa su brojne i kompromitovanje tog transplanta, odnosno tog organa, može da bude iz raznoraznih razloga. Verujte mi, ja sam radio u Americi transplantaciju srca, mislim, tu imate najmanje se vodi računa od tom nivou podudarnosti, kompatibilnosti na nivou ovih antigena, što je bitno za bubreg, naravno. Postoji pojam marginalnog donora. Kad vi hoćete da uzmete organ, bilo koji, iako nije taj donor dobar i organ možda nije dovoljno dobar, ali želite da pomognete ugroženom pacijentu koji u tom trenutku je to bolje rješenje nego bez organa. To je druga stvar. A treća stvar, koja je centralna stvar, ako imate jedinstvenu listu, ako imate jedinstvene kriterijume, ako imate jedinstvenu aktualnu u realnom vremenu spoznaju o stanju svakog pacijenta koji je na listi, a ta lista, koliko sam ja kolegicu razumeo, nalazi se na mestu koje možda i nije pravo mesto. Zašto je Zavod za transfuziju pravo mesto? Zar nije valjda Uprava za biomedicinu pravo mesto da treba neka ta lista da se nalazi? Ako imate spoznaju o aktualnom stanju pacijenta koje se menja, to je zdravlje dinamička kategorija, i ako se menja i on možda u tom trenutku nije dobar kandidat, onda mu nećete ponuditi organ. I ako imate listu koja skuplja pacijente iz svih centara, povećavate broj potencijalnih primaoca nekog organa i onda će se pojaviti neko kome taj organ više odgovara. Nego da imate na više mesta, sad neću ulaziti u raspravu između gospodina Miškovića i koleginice iz kliničkog centra, da li ima više lista ili nema više lista.
Mada, iskreno govoreći, ovaj transplantacioni sistem koji je sad aktualan u Srbiji me podsjeća na ono što je u Americi bilo 80. godina pre bitnih zakona. Svaka veća bolnica ima svoj urgentni centar i ako se tu desi moždana smrt, eto nama organa za transplantaciju. A to je 20. vek, to više nije 21. vek. Nadam se da vas nisam na neki način povredio svojim komentarom. Želim samo da stvari stavim na svoje mesto. Najvažnija procena da je hirurg izvršni organ. Drugo, kad je na primjer u pitanju srce, postoje samo dva kriterijuma, podudarnost krvne grupe i dimenzije tela. Znači, čovek mojih gabarita, da bi bilo uspešno, treba dobiti muško srce. To nije polna diskriminacija, nemojte da me prijavljujete Brankici Janković, molim vas. Već je zaista tako vezano za bubreg je malo komplikovan, ali danas je nauka toliko napredovala da i od tih nekoliko parametra ovim serumima to može da se postigne i da se zameni. Međutim, drugo je pitanje, ako je toliko odbacivanja bilo u tom procentu koji vi navodite, onda se donosi za pitanje procene i hiruške širurhije. Hvala, idemo dalje, imali još pitanja o ovim tačkama? Ništa? Pa evo, već ste nekoliko pitanja. Hvala. Idemo na četvrtu tačku. Slušajte kaj, moramo da odgovorimo na pitanja. Nemoj da mi se mešaš u vođenju sednice, molim te. Zamisli da nisam bio ovoliko rigorozan koliko bi trebao. Pitanje za gospodina Nedimovića. Meteorološki sindrom i automatski sindrom prošle godine. Imali pitanje, znači meri se 5D, 5 dimenzija i 5 nivoa, da bi bilo preciznije. Te dimenzije su 1. pokretljivost, 2. vođenje brige o sebi samom, 3. je bol, diskomfort, 4. anksioznost, depresija i 5. svakodnevne aktivnosti. I daju se ocene od 1 do 5. Vrlo interesantno su doktori procenili da je kvalitet života pacijenta na hemodijalizi 0,6, ako se uzme da je 1 puno zdravlje, 0 smrt, a minus neka stanja koje su gore od smrti, dok su pacijenti procenili da je kvalitet života 0,45 do 0,50. Inače da znate da je depresija, teška depresija kao kvalitet života 0,30, čak i 0,25. Ako se uzme komponenta depresije o kojoj ste govorili kod pacijenata na hemodijalizi, kod pacijenata u terminalnoj fazi srčane slabosti, gde vam je trbuhovoliki sa 30 litara tečnosti, onda morate i tu komponentu da uzmete u obzir. Izvolite, imali pitanja? Izvolite. Jedno pitanje koje je zapravo meni interesantno, iako nisam pacijent, ali bih zaista volio da znam, pošto se čini da svi ovi problemi, većina ovih problema zapravo zahtijevaju neku pomoć psihološke prirode. Da li vi zapravo imate takvu vrstu pomoći koju biste mogli ponoviti pacijentima i kako to uopšte izgleda? Da, naravno, moj centar u početku rađe delovanja, znači u početku kad se otvorila dijaliza u Somboru pre 30 i nešto godina, mi smo imali našeg psihijatra koji je dolazila, žena je dolazila, lekarka, da razgovara sa pacijentima, ali ne samo sa pacijentima, nego i sa osobljem. Osoblje se smatra koje radi na hemodijalizi, da je najveći stepen suicida od zdravstvenih radnika. Nažalost, sada to nemamo, ako se kod pacijenta pojavi nekako od tih znakova mentalne bolesti, mi onda zovemo kao ili kontinualni pregled ili pacijent odlazi kod psihijatra i kod psihologa naravno. Hvala. Dijana, izvolite dalje. Mene je dama u crnoj haljini. Izvolite. A ti ste ruku. To je dokaz o mom kvalitetu života i uspešnosti transplantacije srca u Gracu, jer imam odlično opažanje. Kao Suhoj 50, 10 ciljeva pratim istoriju. Kolega Miškoviću, samo ako imate pitanje, nema diskusije i razgovora. Pitanje, konstatacije i predlog da prvi deo završimo, ako se slažete. Ja prihvatam vaše konačno mišljenje. Ovako, da konstatujemo upravo na izlaganje Biljane Špišak, tema koja je večna. Bilo je, nema ga. Da li se slažete da nema psihološke pripreme pacijenata ni u terminalnoj fazi, nikada treba da krenete na dijalizu, nikada sa dijalize treba da krenete u drugu vrstu operacije. Smatramo da će to biti naša večita borba i time se borimo projektima već 5. godinu i samo da konstatujemo
tu ste mi dali priliku. Predavač upravo na tu temu, koji je objektivno odsutan i sve vas pozdravio, zbog svojih obaveza je bio doktor Emil Tomas, glavni psihijatar u Kneževcu, koji je upravo trebao da sa nama i sarađivajući u budućnosti, upravo da pokrenemo ovu temu da ponovo zaživi u našem centru. A sada bih zamolio predsjedavajućeg da pokušamo da završimo skup, pošto bi imali u drugom delu malo takmičenje Pikado i da bi nastavili... Sačekat ćemo sa Pikadom da damo završnu reč. Pikado nije na dnevnom redu. Znači, hteo sam da kažem, dozvoli preko glavne teme, a Pikado i te sporedne ćemo posle. Znači, da vam kažem, reći vam iskustvo iz Graca. Postoje takozvani posttransplantacioni sindromi koji nisu opisani u našim udžbenicima. Ja sam jedan od tih koji sam bio u tom delirijumu čitavi 20 dana, gde su mi se prikazivale razne stvari. Znate kako kažu, ko je jedno bio na ekstrakorporalnom krvotoku i kome jednom otvaralo lobanje, nikad nije isti čovjek. Psihijatar je redovni član tima u kliničkom centru u Gracu. Psihijatar me posećivao stalno. Delirijum je bio tog nivoa da sam optužio moju suprugu i profesora Vaslera da su trgovci organima i zato što sam bio nepokretan na nogama, da su mi skidali vene za bypass. Znači, to su konfabulacije pacijenta koji je prošao taj teški deo transplantacije. Ne psiholog, neuropsihijatar sa iskustvom mora da bude sastavni deo tima. Inače, apsolutna indikacija za stavljanje na prioritetnu listu za transplantaciju bubrega je kod pacijenta na hemodijalizi koji je imao više puta pokušano samoubistvo. Koristim ovu priliku da se zahvalim svim predavačima i diskutantima. Pokušat ću da bismo zaokružili ovaj proces hemodijalizi i transplantacije bubrega, da za sledeći put obezbedim, ne mogu da obećam, prisustvo mojih kolega iz Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj, znači dečjeg urologa koji je direktor klinike profesora Radojčića, zaista odličnog stručnjaka, mog kolegu Vukanića, koji je ekspert za vaskularne pristupe kod dece. To će vas jako interesovati, jer je neuporedivo teže napraviti šanju fistulu kod dece nego kod odraslih. I koleginica Mirjana Kostić, koja je šef hemodijalize i transplantacije, koja je više puta obećavala da će dođe. Morat ću kao nje nekadašnji direktor i aktualni predsjednik upravnog odbora da iskoristim svoj uticaj i da je zamolim da dođe i da imamo taj deo dečjeg aspekta. Svima se zahvaljujem, nadam se da smo ovo vreme iskoristili i odavno nije bilo ovako sadržajan razgovor. Jeste da nam se organizator često meša u protokol, ali da nisam bio rigorozan, ovako ovaj sastanak bi trajao sad duže i moram da dam opomenu. I diskutanti, i predavači, i organizatori moraju da prekinu sa diskusijom kad ih prekine predsjedavajući. Ne zato što sam to ovde ja, nego bilo koji predsjedavajući. Ako smo se govorili 2 minuta, diskusija to mora bude 2 minuta. Hvala najlepše svima.
da kritikuje vašeg predsjednika i svakoga i u buduće tako treba da vodi sastanak i nadam se da smo prvi radni deo odradili krajnje korektno, profesionalno, službeno, da ćemo ove radove i ova predavanja mi kasnije kao i uvek publikovati, bit će dostupna svima nama i svim našim članovima na teritoriji Srbije, a da će se saradnja ne samo sa ovom grupom naših prijatelja i profesora i svih koji ste ovde prisutni, a predstavljate i nas pacijente i naše članove i naše zdravstvo, predstavljate našu državu i odnos naše države prema nama, pacijentima, prema nama, građanima ove zemlje. A mi se, zahvaljujući tome, kroz simbolično zahvaljujemo našim prijateljima. Evo, počet ću sa jednom prvom zahvalnicom. Mi nemamo sad pare velike kod ovog susreta da delimo zlatne plakete, ne plaćamo letovanja na raznim ostrima, a na Kajmanskim ostrima nemamo tekući račun da prebacimo sve pare koje smo namenili, pa se šalimo. Ja bih skromne zahvalnice pre svega našim saradnicima današnjim uručili u ime Saveza bubrešnih invalida Vojvodine, u ime svih pacijenata sa teritorije Vojvodine, u ime cele Srbije. Pa bih prvo zamolio profesora Šćepanovića da primi jednu skromnu zahvalnicu i kako prozivam redom. Zahvaljujem se našem domaćinu, zaista sve bilo besprekorno. Potrudit ću se da ispunim obećanje da dovedem ekipu iz Tiršove koja je više puta obećavala, ali nije ispunila obećanje. Ali nadamo se da zaokružimo ovaj proces. Bili ste sjajna publika i današnji dan je bio vrlo konstruktivan u stručnom smislu. Morao sam da budem rigorozan, jer da nisam prekidao, verovatno bi ručak počeo u 5 popodne. Hvala. Hvala. Tako, našeg saveza. Sada molim profesorku Biljanu Stojmirović da primi skromnu zahvalnicu. Hvala najlepše i malo i sa vama se nastavlja druženje. Hvala vam najlepše. Sad naš drug već koji je postao saradnik kao i profesor Šćepanović, gospodin doktor Borović, molim da dođe da još jedno od zahvalnice da primi. Saradnju sa nama i uskoro, pošto će upravo u jednom doglednom vremenu postati i on doktor nauka, sledeći put ga najavljamo kao doktora nauka. Hvala najlepše. Sa Ljiljanom i udruženjem sestara imamo veoma prisnu saradnju i meni je posebna čast da možemo tu saradnju nastaviti u našem obostranom interesu. Zaista je bilo prelepo i hvala na ovako lepoj dobrodošlici. Hvala na zahvalnosti. Svoje aparate, svoje opreme, svoj stručni kadar, a prate nas kao saradnici po dva osnova. Podržava naše projektne aktivnosti, što je retkost u današnje vreme, i kadrovski nas podržavaju upravo kroz saradnju sa njihovim kadrovima. Molim vas, nije ostale dosta.
Kovačare, pošto smo se takmičili muškarci i žene posebno. Prvo mesto ženska ekipa dobila je Mirkov Svetlana sa 54 boda iz Zrenjanina. Znači, Zrenjanin je pobedio. Drugo mesto žene dobila je Kovačević Slađana sa 43 boda. A nije štimovano, ovo izgleda iz moje organizacije. Trbović Miluna, treće mesto, ipak je Miluna.